Pa koja je razlika između mačka i psa? Razlika je u tome da mačka nikada ne bi mogla raditi za policiju. I to nije samo, mislim, u smislu da je mačka takav osebujan karakter koja jedan dan može htjeti nešto, drugi dan nešto, ali i u smislu da danas, ako pogledate, psi zaista rade za policiju. Ali ono što sam kasnije nakon te šale otkrio, mislim da mi je to čak Assange rekao, jeste da je CIA prije nekoliko godina radila eksperimente na mačkama, da upravo mačke postanu špijuni, ali čak ni CIA nije uspjela mačke pretvoriti u špijune. Tako da ako postoji neka životinja koja je arhetip pravog subverzivca, mislim da je to mačka. Assange ima mačku, on ima mačke. Assange je, da, u trećem mjesecu, ja mislim, dobio mačku od svoje obitelji iz Francuske, koju, nažalost, uopće ne može vidjeti i koja živi pod lažnim identitetom u Francuskoj. I ta mačka je to novi stanovnik ambasade koja je sve veća i veća, zapravo se pretvara u tigra već polako. Pa evo, ja Janisa znam, dakle, kada smo ga pozvali na Subversive Festival u Zagrebu 2013. godine, kada je još bio relativno nepoznati ekonomist, bio objavio knjigu Global Minotaur, ali to je, recimo, poznavala neka uža skupina ljudi. Tada se na Subversivu dogodilo i da se zbližio sa Ciprasom, nekoliko mjeseci kasnije postaje ministar financija. Dakle, poznajem ga, recimo, od perioda prije, za vrijeme perioda kada je Siriza bila na vlasti i period poslije kada zajedno odlučujemo raditi Diem. I upravo ovo zadnje zapravo pokazuje kakav je karakter Yanis Varoufakis. Dakle, on je nakon što je dao ostavku nakon referenduma mogao imati sličnu karijeru kao Thomas Piketty ili Paul Krugman, dakle držati predavanja za 30-50 tisuća eura po svijetu, pisati knjige i biti frequent flyer intellectual. Međutim, Yanis se odlučio na nešto na što sam se ja odlučio i 1000 ljudi u Europi zapravo da ulažu i svoje vrijeme i svoje novce i svoj privatni život u jednu potpuno utopijsku ideju da je još ovu Evropsku uniju moguće spasiti. I mislim da to jako puno govori o njemu. Naravno, mi smo međuvremenu postali i prijatelji, vidimo se skoro svakih nekoliko tjedana, redovito se čujemo jer naravno moramo zbog Dijema. Međutim, Janisu potpuno vjerujem i mislim da je da će ostati u tome do kraja jednako kao i ja. Pa dakle, ukoliko racionalno pogledamo situaciju na svijetu, od terorističkih činova koji se odvijaju svaki dan, od Nice do Pariza i Brisela, od izbjegličke krize, i to nije samo 1,5 milijuna ljudi koji je ušlo u Europsku uniju, nego 5 milijuna raseljenih Sirijaca, izbori u Americi, situacija u Africi i tako dalje, nema ni jednog razloga da budemo optimisti. Dakle, mislim ono što nam treba jeste zaista pesimizam intelekta, da parafraziram Gramscija, ali ukoliko se prepustimo tome pesimizmu, mislim da ništa nećemo uspjeti promijeniti. Dakle, onda ukoliko se prepustim tome da situaciju nije moguće promijeniti, ja nemam ni jedan razlog da sutra ustanem iz kreveta. A ono što mi daje, i to nije optimizam, mislim da se treba boriti protiv naivnog optimizma, ono što mi daje neku vrstu nade jeste evo i ova situacija. Vi ste danas iz Ljubljane vozili 4 sata da dođete u Šibenik. U Šibeniku svaki dan, ovih dana imamo 300 ljudi na Gradskom trgu. Situacija se mijenja i nekad je nekim malim koracima moguće promijeniti nešto. Dođite, baš sam nedavno na Egini imao jednu dugo večernju raspravu sa Janisom, gdje sam ja zapravo zagovarao taj pesimizam intelekta, gdje on rekao, ali evo, ono što meni daje nadu jeste svaki puta kada dođem na aerodrom i kada vidim kako jedni ljudi, obitelj ili dečko curu pozdravlja na aerodromu i na koji način kada ljudi slijeću, kada vidite da unatoč svemu neka vrsta humanizma, ljudskosti preostaje. Naravno, problem je u tome da je kapitalizam toliko akcelerirao i ratovi da će možda uništiti i to i da ponovno ćemo se svesti na onu staru priču homo homini lupus, ali mislim da imamo historijsku odgovornost da pokušamo promijeniti tu situaciju. Ne, zapravo uopće ne razmišljam o tome. Tamo gdje mi se svidi, tamo jesam. I mislim da bi svijet bio bolje mjesto kada bi ljudi puno više putovali, kada bi susreli izbjeglicu umjesto da samo razmišljaju o njoj ili ne razmišljaju o njoj. Dakle, ja se osjećam kao doma i u Berlinu, i u Parizu, i u Ateni, i u Šibeniku, a osjećam se kao doma na tim mjestima ne samo zbog tih gradova, nego zbog ljudi koji se nalaze u tim gradovima. I znam da ukoliko se sutra nađemo u situaciji u kojoj se našao Assange ili Snowden,
znam da barem na 50 mjesta na svijetu mogu potražiti pomoć i naći se tamo, a to je nešto što sam uspio izgraditi upravo tim manijakalnim putovanjima i povezivanjem različitih ljudi u nekakve mreže ili skupine ljudi koje onda zajedno djeluju. Tako da naprosto ne razmišljam o tome. Dokle ide, možda ću biti bolestan, možda će me negdje uhititi, ali to nije na meni, to će povijest pokazati. Vi pa seveda nekoč, če boste imeli svoje stanovanje, stalno prebivališče, imeli mačko, ne psa, ne? Pa je, imao sam već mačku i vjerojatno bi ponovo imao mačku, jer ako je pas uz tebe, bojim se da je suspektan. Samo mačka ima isto jedan drugi problem, da se vratimo na šalu. Mačka jako često funkcionira po principu onih koji očekuju pomoć od welfare state-a. Dakle, kada mi svi ljudi smo za mačke takozvani welfare state i kada mački damo hranu, WC i slično, mačka te fino odjebe. Sad kada je mačka ponovo u socijalnim problemima, ona se obrati welfare state. Tako da i mačke mogu biti reakcionarne, za razliku od pasa koji će ostati uz tebe. Tako da nisam još siguran koji model odabrati. Srečko Horvat, hvala za vaš čas in za pogovor za Radio Slovenija, za Val 202. Hvala vama puno da ste došli u Šibenik i pozdrav svim slušateljima.